فکری 90 در فکری اینجا 90 برادر خیلی انتظار است. اکا سلام علیکم علیکم سلام. برادر جان، این همیجا ما گپ میزنم. همی فکری 90 توجیک نویسوندگیم. همیجا 90 توجیک قدیما کار بار میکنه، فعالیت میکنه در همی شهر یکاترینبورگ. ما همی یک خلاصه آمدیم که اگر امیر مردمی ما مردمی همی موجیر که در بدش زد امیر روسیه ایمن بگریست من تلوی بته به کوارتیرا گشنگی چور کد میگن. این همه گپا در بدی ما زد نتورال نی در بدی ما زد اتا. این همه چند کودم تماشا دارم مورا چند که همه چند آدم 5000 آدم این تماشا 5000 آدم تماشا داره. این برادر جان، این همه 90 نفری که این همه نویسوندم، همه 90 نفر فکری 90 نفر همه گپش میزنم برادر جان. با یک خلاصه اومدیم که اما قگاب زدیم، اما قچ کردیم، دیده استن که برومستن او ای طرف رحمانوف دفاع کردن، ای طرف رحمانوف گاب زدن. اوخین اما برای چی دفاع نمی‌کنه؟ ترین امت لیش با ما خود نمی‌دونه چی دفاع نمی‌کنه. می ای 16 سالگی پدرم گفت که بچه‌م بخیر زبور روسیه نان خوردن نیست، ما کدمان هم میگیریم در چیز زدن میگیریم بچه‌م تو پر بر روسیه برای که نیچیو است نیچیو پوشاد براتان. این همه برای دفاع میکنن. رحمان افتاری گپ نیست. این ما هم دفاع میکنیم برای همین برادرای همین مهاجر 1 میلیون 2 میلیون میگن. یا 2 میلیون دم زیادتر نیتول که روسیه ای تمام روی دنیا یک چیزلن از نچت کنیم تاجیکستان با نمی ایدا تاجیکستان بریم این دفاع کنیم. این بگیم که امام علی رحمانوف مقصد پیشوای ملت یا که خیلی پسوی مو میگن مورا این ما اومده مورا کار بته او اینا بریم شگرونه کنیم مورا کار بته اینا مورا وظیفه بته. امی فکری ما در این 90 نفر امی فکر دومگی این همیجا 5 6 هزار آدم تماشا داره یا صد چند هزار آدم پدپیسات تکگی در شما. این همی گپای ما میزنم، همی گپای ما را با عدل در یوتیوب بگیریم بونن. همی چی فکر دمی همی خلقی تاجیکستان بریم. این همی دهم چیزای اینا در مسکو میتینگ کردن اکاترینبورگ لیش با ما خودم خواستم اومدم برای همین عزتمون خواستم. من اکاترینبورگ اومدم گرفتن ایسوس کردن تفلین کردن. значит ما اینجا گپ نمیگذره ناتورال ما چوب کنیم در اینجا گپ ما در اینجا نمیگذره. در اینجا وطن رفتن در کورین همی 90 نفر این همی قدیما پریود گفته است که برادر جان در بعد ما هم زد همی روسیه کمی کمش 5 6 سال همی جای کمی کمش 5 6 سال همی جای گپ زننی نه. این اما شما را هم چون چی گپ میزنه گوشتون میکنه مقصد اما کودم گوشتون میکنه. این همین مسئله را که بروز شری نه من قطعا که محمد اقبال هم گپ میزنم نصیب انشالله اورمون همین روز گپ زننی بدون مصفید نکردم. اینا شما را مصفید کم قطعا گپ زدم مقصد امی تیمه را گپ زنین. امی تیمه تاجیکستان رفتن و چیکار میکنن نمیکنن یا مده یاسنه یا مده پنیاد میاد. ما را هم دیدیم همون ظلمت دیدیم. برادر من خدمت بودن ای خدمت مرده شو آوردن. چی میگویی نمیشته چی میگویی نمیشته که سربازی وطن میگم برش ایش تو مرده شم یادمی گرانیت قرقیزستان پروندن. چی میگویی نمیده مالی خیو روز بود چی درخت گپ نیست پجاستا خدمتی پدر مادر میگن خدمتی وطن مادر میگن قبول گپ نیست. نه که ما چی به این روزی قصدرداد میکنیم. امام علی رحمان میوه مسکو سرش برداشتگی نه یا توجیک قطعی گپ میزنه نه فکر یا توجیک هم میکنه. اما چه روز ما را چوب کم میگن ولو بالله نمی لوبای تفکید همی روسیه میدونه که چوب کمون میگن. اما چه مرده که 25 26 سال همی جبت گراجدانство داشت خودی چون کاکوی تا دانشگاه را خونده بود گرفتن دپارتاسیاش کردن زاشتو که کون دادن لای دادن گرفتن دپارتاسیاش کردن روی کم. ما значит کیم که ما با هم پاسپورت کبوت تاجیکی هم دارم اینجا. این ما همین خلاصه دا اومدیم برادرها که تاجیکستان رفتن در کور به نمی ایده تاجیکستان میریم. ما در نه جنگ در کوره نه وینا در کوره محترم با همین میگیم که امام علی رحمان ما در کور در کوره در وطن خودمون زن و گلک مون یاد کردیم پدر مادر مون یاد کردیم. بچا تو همین خود تایزن همون رستم جان تیمو زودت کو برا 10 روز نبین چون 10 روز حالا ما نه 10 روز نبین چرینار 10 روز представить к нуре ами меброен шигронак таги ҷо шигронак не мемужи таги ҷо шигронак не
ами гапои ман инам худам Саломат аст инам бош. да оли Саломат саломат бародарҷон, на бародар кардам ба зинда бошӣ бародар. Мо бифармо. бесорина бароян амин шумо ҳаррӯз мегӯед ки тарияирам тамоми мардами тоҷик медонад ҳамаю дар тоҷикистон бу чӣ гапи чапай ҳамаю медонад чӣ гапи чап рафтаестай ман медонам як сержанти қади кӯча гап мезанам мегӯи охи ман намедонам дунё дар таи дастчай ира ман худам медонам ки ёки як гаӣ ки дар қади кӯча сӯхтагия афтода чӯрак дар дасташ манат мекуна 15 сомон барои чӣ барое ки фарод кор намекуна оқифоқ масум медоштам охи ланкрузер мехаридам барои фарод кор намекуна ин намекуна бароян ами бародаро ҷамъ шен як хулоса да биен акай берӯзшоҳ ҳусейн акай ҳусейн дам амира передавад ки ин ами гапа зандар кор бойбачаҳое ки давлатманден мақсад бигире авансироват кунен ма числара ин ами 90 нафар гуфтагия ки ба даҳум числара ина сабиратса кунем мо да ягон ҷанг дар кор нест мо да ягон вайна дар кор нест соли 92 91 98 меорен ҷанг мо да ягон чӣ дар кор нест мо кор талаб мекунем ина кор ба фикри худат ина бародар даъват ки кардем ба фикри худат мумкина як чӣ пурсам чанд нафар меояд ам рӯзи даҳум мегӯям рӯзи ид чанд нафар меояд рози ман ами ҷанави сондам ами 90 нафар мегӯян ами стройкара мегӯяд безор шиде мегӯян ами стройкаи ки кезондастем тақрибан ба мо бугӯ ки чанд нафар меояд бародар охи ина бубинед ина шумо гап мезанед ҳар рӯз агар шумо даъват кунед то даҳума як гала рӯз дорем ин ами 90 нафаре ки бародарои ман гуфтест ягон таи ҷанг намехоҳад ҳамаи мегӯяд ки ватан бирем дар ватан кор кунем чӯр кашиде мегӯяд обрӯ надорем дар ами россия любой абача гап мезанад хитон медонед амира ки дар моро қасам хӯрда ки 10,000 нафар бародар биё қасам хӯрда буданд ки 10,000 нафар дар марз қарор дорем медроем талаби инқилоб мекунем солҳои гузашта бародари ҷон вақт рӯзаш мераса иншааллоҳ аз замин минбарҳо эълонаш мекунем вақт рӯзаш мераса ҳозир саросима нашавед бародаро ин чизат мисол ягон чизи оддӣ ё ин ки шӯхӣ набинед мо чанд мисолҳо оварда метонем вале намехоҳем ки такрор шавад ҳамин суханову гапҳо такрор шавад мо чанд роҳҳоро карда будем бо чанд роҳҳо омада будем мефаҳмед бародар бовар кунед ба ҳамин хотир биёед саросима нашавед бародароро ҳам саросима накунед вақту соаташ расид иншоаллоҳ бовар кунед аз замин минбарҳо мо эълон мекунем ҳамон рӯзша ҳамон вақтша иншоаллоҳ ҳамон вақт мераса бародар ин бародарои ман шуморо тамошо мекунам мегӯяд ки охи ё чун чӣ темада гап мезанад кадом темада гап мезанем кадом темада гап занем чум чӣ дар кадом тема гап занем мегӯяд ки рамону фитария тамоми мардами тоҷикистон абача чеченсто бирома гап зестанд доғистоно бирома гап зестанд ки рамону фитарӣ накӯ аввал тоҷик бародари азиз инқилоб аз чӣ сар мешавад аввал тоҷик бояд дар муқи ғариб муттаҳид шавад мефаҳмед мо муттаҳид ҳастем дар муҳоҷират бародар ина ме ҳозир чеченец гуфтӣ мо муттаҳид ҳастем дар муҳоҷират бародари азиз ҳов ё не муттаҳидем ма як чиза зикр кунам бародар вайс дар масъалаи муттаҳидӣ дар фаронса бачаҳои ҳамо кавказӣ ҷанг мешаванд ҳамроҳи арабо хато накунам ба хотири дифоъ як ҳамватан аз тамоми аврупо мардуми ҳамо чечен мехеза мерава аз ҳамо ҳамватанаш дифоъ мекуна оё мо ҳамкора мекунем дар суди ҳувайдо забономон аз гуфтана безор шудем ки мардум бирен дабари ҳамо падар бестен зиёд сабр кун тарс меравад гап занам барои чӣ метарсам мега ки ба яма намешавад ин ай гапай ба яма намешавад я бояд мо шавем бародар мо кӯшиши талоши мо ҳамин аст ки мардум муттаҳид шавад сарҷамъ гирди як идея
гирди як ҳадаф сарҷам шавад, бо ҳам якгапа шаванд. из аз кӯчактарин корот шурӯъ мешавад. ина ба мисли мисоле ки ҳувайдо овардем, ба мисли қазияи Иззатамон, ба мисли қазияи Каромат Шарипов. оста оста, қадам ба қадам мардум муттаҳид мешавад. вақте ки мо мобилни шудем, муттаҳид шудем, вақте ки ин амин чеченец, охи ман ҳамн бародаруро дидам, якумш ман ҳамин минбар муроҷиат мекунам ба ҳамн тоҷиков. ман аз шумо хоҳиш мекунам, илтимос мекунам бародарои қанд, ҳеҷ вақт сартона назди кадом чечен доғистонӣ хам накунен. илтимос биромадай бо кадом кто это такой, я не таҷик, яъни рост мега, ман тоҷик нестам, причём здесь ма, чӣ ба ман муроҷиат мекунед? бренд хитон проблематонро решат кунед. ҳақиқата гуфтааст мардак, чӣ қартон мекунам? якумуш, думуш ки чӣ ба муроҷиат мекунед? чӣ ба хитон мирдаен, миллат мирдае. шумо медонед чанд миллион аст чечен ва шумо чанд миллион ҳастед? медонед ё не? برای که برادران ما را ادینا که کشتن دو خیه خلاف پرید فهمیده است این анаму برادر духа бояд дубора анаму духа дубора бояд зинда кард. бародари қанд, кӯшиш талоши мо дар ҳамин аст. ман аз инҷа бори дигар илтимос мекунам, ҳеҷ вақт сари назди ягон нафарда сархам накунен. ҳамагӣ брат, давай нам брат, туда-суда брат. уно бародаро фақат дар ҳамун шиёрошон бародаранд бо мо. фаромӯш накунед. ҳеҷ кас ба дарди мо намерасад. ҳеҷ кас ба дарди мо намерасад. бубинед як туш мехеза, як беақли дигарш моро бо қавми фиръавн баробар мекунад. як чечени дигарш пешиш муроҷиат мекунанд, скажи про Иззатамона, скажи, мехезад дар прямой эфир моро бо қавми фиръавн баробар мекунад, механданд, ӯ салмон мекунанд. барои чӣ? барое ки муттаҳид нестем бародаро. мо муттаҳидира нишон надодаем ҳанӯз. мефаҳмед? вақте ки мо ҳамун муттаҳидира, ҳамун қуввара нишон битем дар хориҷа, вақте ки мо бигем мо метонем, мо як қувва ҳастем, мо ҳақ ҳуқуқ дорем, мо дифоъ карда аз ҳамватанмон метонем, дар ану вақт мо пирӯз мешавем. ман як қиссаи дигар ба шумо меорам. якчанд қа пеш як қорибачаро задам. мо дар ҳамун қазия дар тамос будем бо бародарое ки дар Москва буданд. баъзан нафаро биромадан, мо ита мекунем, ута мекунем. гуфтум хуб брен, ҳамун бародара як бародара хизмат карданд дар Корей, чунки ҳамун ҳаммиллати ҳамун одаме ки қорибачаро задааст ба назди шумо диянд, мехоҳанд ки ҳамура ягон мушкиле эҷодш кунанд. хуб бовар кунед, зурош рекетиним рекетош ҳамиқа гап мезаданд. мо ай дасти мо любой кор меоя бародар ва асидин мерем, ита мекунем, ута мекунем. занг мезанам намебардоранд. ки чуна рекет мегуфтанд, воқеан ном доранд гӯё дар кадом бозоре, дар назди кадом. боз ҳам ҳамун зулм шуна, зуришона, гӯш кинед, ҳамун зуришона болои ин дисе дворника, дисе гурӯши ки ҳамватаниш нишон метаҳад. яъне ин ҳастем мо, бародарои азиз. вақте ки мо инум аз анум ҳоҷи поҷош сар мекунем, мегем ҷа биё ти хидит ки тира ки ҳақ додае ки дар инҷа болои мо доля бимону, доля бибанду. хидит ҳукумати ки налог мегираймава. хидит ки ку инҷа биё ма қатъи гап занам. ном ба ном медонем киянд, чиянд. ҳоҷи баёношу, ҳоҷи ҷаборошу, ҳоҷи фалониёш ҳаматона мешиносем. номотона медонем, ҷиноятотона медонем. шумо иними миллата пароканда карде. шумо духи иними миллата бо ҳамин рафтортон шикастем. духи иними миллата иними шумо бори ҳоҷиё, рекетои тоҷик, номиёи тоҷик, иними шумо ба ҳамин хотир бародари қанд, ман аз шумо хоҳиш мекунем саросима нашавед. аввал мо бояд қуввара дар ҳамун хориҷа, яъне сарҷам гирди як ҳадаф, гирди як идея биёед бародаро. дуруст дарк кунед. аввал пеши ҳеҷ кам муроҷиат накунед, пеши ягон кас муроҷиат накунед. хоҳиш мекунам, зора назанед. брат чеченец, брат дагестанец, помоги. сами себе поможем. иншааллах. мо одамем, мо дорем ҳамун тавоноша, метонем, ай дастмон меоям, метонем. агар ҳамун боварира дошта бошем аз худамон, метонем. хоҳиш мекунам, ман аз фурсат истифода бурда ҳеҷ вақт пеши ҳамин нафаро муроҷиат накунед. хоҳиш мекунам. боқӣ суҳбата ба дигар бародаро метем.
اینجا یک دقیقه یک هستم یک کمین کده است کدام وایما نیست است که ای آدما چچنا و داگستانی و انگوشتی و همش می فلان از تاجیکا لوچی من مشکنم لباش که بیا بگم تا جان تا صفحه که برو پی سفارت که یا بارگو که استعفا رحمانوف همی ما مردم در همی وایما در گره نیمده من لباش مشکنم با خدا علمی آموده نیست یک بورم یک ویدیو بکنی گویی رحمانوف با همین جای این مردم ظلم نکن در این ماه شریف رمضان و فتوای احمقیت نبرو نمیتونین گفته چی کار میکنین که از هم بامی بلند گپ میزنین. حالی ما با اونجا نرسیدیم ولی برادر احساساتی میشوه گویا که من 90 نفر تایرو برادر خودت یک نفری همینجا گپ میزنی میروی ما یک حرکتیم دعوای مسئولیت ملت در دوش داریم فردا اگر رفت و خدای نکرده یک مشکلاتی هست مردم حرکت سیاسی گروه 24 میگه نمیگه که فکری 90 نفر با همون خاطر برادر با احساسات ما داده نمیشیم ما تیم برنامه خود صبر کرد دقیقه یک دقیقه برادر یک دقیقه صبر کن ما با احساسات داده نمیشیم برادر مثل ایزدها را پیش از ایزد امون برده بدن مردم خاموش بودن و بعد هم شاید نوبت بعدش وایسیدین است شاید ماست دیگه نفر است اما این معنی نداره که انا که یک نفر وایسیدین بردن ما انقلاب میکنیم ما نمیکنیم انقلاب در این حالت حالا ما از ناموس یک مادر دفاع کردن نمیتونیم یک مادر میفهمین ولی اگر یک زن در روسیه بروه یک در سفارت تاجیکستان بروه روسریش بگیرن ما نمیریم از همون مادر دفاع بکنیم که یک زن در 5000 کیلومتر از تاجیکستان دور آیا میریم ما همین روز در مقابل رحمانوف ایستاد میشیم سلاح داره نیرو داره مبلغ داره میلیون ها دلار داره خواجه‌های خارجی داره ارتش 201 202 207 یزناش اماش داره با او خاطر برادر شما کوشش نکنین که گویا که تمام ما آماده ایم یک نیروی مستقل نه برای ما وقت لازم است ان ما یک پای دیوار هستیم حالا ساخته استیم برای آینده ما ان ساخته استیم که فردا این نیرو هزارها میشوه انا وقت ما دعوا کرده میتونیم تا زمانی که یک تاجیک در روسیه ازارش پایان میکنن در بزرگترین تلویزیون‌هاشون نشون میدن ما خاموشیم ما وقت نمیگیم که ما آماده ایم انقلاب بکنیم زمانی که ما میریم از همون تاجیک دفاع میکنیم ما میریم از همون هویدا دفاع میکنیم ما میریم در سفارت از ایزد امان دفاع میکنیم ما میریم از رابرده شدن مقصد ابراهیم دفاع میکنیم ما میریم از حکومت طلب میکنیم که احسان آدینه کجا شد ما میریم قاتل حاجی عمر را طلب میکنیم ما میریم قاتل دیگرش طلب کردن میتونیم که گبمون میگذره حکومت رسما جواب میده انا وقت ما میتونیم گفته که ها الکی ما یک نیروی بزرگیم لیکن در این حالت برادر خودت همین روز میبیای میری تمام شاید 3 ماه پس یک افیری دیگه میدروی میگی فکری است یک نفر شد دیگه تمام برادر عزیز موجیک ما اموجی عمر ما را گوش میکنم فهمیدی پنیاد نی امیتدا خب ما همو دورو میبینم نه کیوز دیده تمکین داد پاتیشکوتون یا صدتور یا 105 تصور کنید خود از 2012 نو چهره شده از 2012 تا امروزه ما уже خیلی درام استم چند پاپیتکای درام استم آکا نکی نمی امروز اینم خمینه نیدم اومدم هم خیلی گفته استم که به میده بزنیم بریم زنده باشی بیا دیگه فکر دیگه برادرها را کو گوش میکنیم چی میگن برادر خوب از همین یونس سر میکنیم چون که برادر خیلی زیاد چی در اینجا انتظار است آزادی با عزت تمام آزادی با مردم موجیر سلامت باشی زنده باشی برادر برادر زنده باشی خوب